twumvisha bandika ko kibaho. Katwumvisha bandika ko zikibaho. Yes we. Urahoneza papa. Rekagira bumve ko ikazi kibaho. Reka bumve kabisa. Hani kubwegera. Hani kubwegera. Ngize inka zirahungutse zivuye ku Rusizi iyo zari zahungiye. Hani kubwegera rwose dore ngize inka zirahungutse. Twiriwe kubwegera kureba inka. Bahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu over i Bujumbura hasojwe inama idasanzwe n'inama yahuje ubuyobozi bw'intwazangabo z'igisoda cy'u Burundi ndetse n'intumwa zarungitswe zaturutse Kinshasa ndetse n'abahagarariye igihugu cy'Ububirigi. Ni inama rero yari iyobowe na Commander in Chief Evariste Ndayishimiye akaba na President w'u Burundi, hari kandi Minister of Defense and War Veterans, uyu akaba ari Marie Chantal Nijimbere ndetse na Chief of Defense Staff General Prime Niyongabo ndetse n'umwungirije ariwe Lieutenant General Jean Paul Habimana ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka General Major Jean Claude Niburana ndetse na Chef of Military Intelligence ariwe Colonel Dafel Manirakiza. Iyi ni inama rero idasanzwe bari kuyingura ndetse no kunononsora ibijyanye n'ubuyinga bwa none mu gisirikare. Ni nyuma y'ifatwa ry'igisagara cya Uvira ibintu birahindutse, ni robot and modern warfare, aho rero bari kwiga ibijyanye no gukoresha ikoranabuhanga. Intego ndetse n'ingamba zafashwe harimo study on the use of robotics and the autonomous defense system in case of future instability. Turazoro kureba ibijyanye n'ibi byaganiriyeho ndetse n'ibigiye guhinduka bijyanye na autonomous ground recon vehicles, AI assisted targeted identification, cyber defense integration layer CDRE ndetse na counter drone systems. Bikaba rero ari bigiye gukorwa. Turazoro kureba uko bigiye gukorwa kandi n'impamvu ikomeye. Bikaba rero bihura nuko kuri ubu ngubu General Zamungu Muhesha yamaze kugera mu gisagara cya Uvira neza mu ntera iri munsi y'ibirometero 40 ugana Bujumbura. Igikuba cyacitse ndetse kuri ubu ngubu Evariste Ndayishimiye kuri uyu mugoroba akomeje kugenda agirana ibiganiro n'intumwa y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe mu bijyanye n'urubyiruko, amahoro n'umutekano, aho rero bivugwa ndetse bari gutanga ikiganiro mpuzamahanga ku rubyiruko kubirebana n'amahoro n'umutekano. Esibi biraza kugenda gute hagati aho Kinshasa usuko bimeze, bo babonye iby'imirwano batari buze kubishobora batangira kwiyambaza Imana. Ni Union Sacrée akaba ari ihuriro ry'imitwe ibya politike bagaragaje ko bagomba gutangiza amasengesho yo gusengera ibiri kubera muri iki gihugu. Tukaba rero tugiye kureba ibijyanye n'ibiri kugenda biba, tukareba kandi ku kandi turaza kandi kubabwira andi makuru akomeye akomeje kugenda agarukwaho y'ibikomeje kugenda biba. Ifatwa rya Uvira kuri ubu ngubu ryahise riteza tayari umwiryane muri politike ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyekongo, abanyapolitike ndetse n'abanyamategeko batangiye guhaguruka. Niki basaba n'igiki bashaka byose turaza kubirebera hamwe. General Sejusha aravuga ko atangazwa no kuba u Rwanda iteka ruhambirwa kuri M23. Iro turaza kubihuza neza nibi yatangaje mu gihe kandi ari amakuru akomeye amazi iminsi ajya hanze. Hagati aho General Zamungu wa M23 yahumurije abasirikare b'u Burundi bishe muri Uvira, arababwira bati nimuze tubafashe mutaye mu gihugu cyanyu mugende kandi tuzabaherekeza. Ibiro byose nibyo yatangaje, ariko hari bamwe mu bakomeje kugenda binangira ndetse bakomeje kugenda
bagaragaza ko bagifite gahunda yo kurwana kandi biteguye kuba bakomeza kurwana. Kugeza ubu AFC hashize amasaha 4 itangaje ko ibitero bikaze biri mu bice bya Minembwe, ivuga ko abasirikare b'u Burundi basubukuye offensive yo guhiga abasivili. Ivyo bise rero gufata mu buryo budasanzwe, ibiro bikaba bibaye biri kugenda biba muri Ho Plateau. Turababwira rero bijyanye na defensive position muri iyi misozi, turebe battle attacks, turaza kandi kubabwira ibiri kubera mu Minembwe bijyanye na bombards, artillery shelling, tubabwire indiscriminate attacks, turebe kandi bijyanye na humanitarian crisis ziri kugaragara muri ibi bice, ibyatumye fire power. Turazero kureba bijyanye na long range indirect fire, turebe coordinate attacks targeting to civilians M23 ivuga uko bihagaze, turebe official statement imaze gusorwa igaragaza escalation of hostilities, turebe uko ibingibi bihagaze. Ibiro byose ni biri kwa mu gihe bikomeje kugenda bigaragara ko imirwano ikomeye yateje ibibazo bikomeye cyane, akaba ari amakuru akomeye tugiye kuramvura mu buryo bwirambuye. Ikaze kuri page ikomeye investigated news report igezweho ku mugoroba ukuri uyu munsi wa 4 w'indwi ku igenekerezo rya 11 Kigarama 2025. Tugiye kuraba ibiri kugenda biba, ni muvi ahandi bababeshya muze tubabwire ibiri kugenda biba byanyabyo, ni muze tuganire mu buryo bwa gisirikare turebe ibiri kugenda biba ndetse n'ibiri kugenda bikorerwa mu bice bitandukanye, akantu ku kandi ntambwe ku yindi, ndetse n'iri koranabuhanga rya autonomous ndetse na robotics rigiye gukoreshwa bijyanye n'uko ububirigiro uyu bugiye kubigiramo uruhare nyuma y'uko Uvira ifashwe. FRDC na FDNB bagamije kwisubiza ibice bitandukanye. Ubundi bijya gutangira hari ku isaha ya 3:45 isaha rigezweho mu gisagara cya Bujumbura ndetse no mu murwa wa Politique Gitega ndetse no hakurya muri Uvira. Ni inama yabereye mu Burundi yitabiriwe n'abasirikare b'u Burundi ndetse n'intumwa z'ububirigi ndetse n'intumwa zaturutse Kinshasa zageze i Burundi ku munsi w'ejo. Nkuko rero bigaragara kuri special investigation desk, tugiye kurebera hamwe uburyo mu gitondo cya kare kuri uyu wa 4 rero nibwo ibi byatangiye baganira mu bidasanzwe, baganire mu nyubako Intare House aho baganiriye ibidasanzwe ndetse bigomba gukorwa. Amakuru ari guturuka mu nzego zitandukanye zaduhaye amakuru aragaragaza ko inama yitabiriwe na president, uyu ni president and commander in chief Evariste Ndayishimiye, hari kandi ministri w'ingabo Marie Chantal imbere, chef de defense staff General Prime Niyongabo, deputy chief of defense Lieutenant General Jean Paul Habimana, ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Land Forces Commander Major General Jean Claude Niburana, ndetse na chief of military intelligence Colonel Jean Dafel Manirakiza, ndetse n'umuvugizi w'igisoda cy'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza. Bakaba rero aribo bari muri inama ku ruhande rw'u Burundi. Byongeye kandi hari irindi tsinda ryari ryaturitse Kinshasa, aharimo umwe ukora mu butasi ndetse n'umwe ushinzwe ibijyanye na munition ndetse na logistique muri FRDC, ndetse bakaba bivuga ko ari intumwa zaturutse mu gihugu cy'ububirigi zaje kugira zikurikirana ibijyanye n'ubufatanye mu bya gisirikare. Kugeza ubu nta makuru cyase nta bindi bijyanye n'itangazo officiel rigomba kujya hanze, gusa abasesenguzi bagaragaza ko impamvu ibi biri kugenda biba ari uko bihura n'ifatwa ry'isagara cya Uvira, ibyatumye Burundi bushya ubwoba ndetse butangira kugisha inama buruhu rwera, bababaza bati ese kuba umwanzi wacu ageze mu birometero biri munsi ya 40 turakora iki, biraza kugenda gute? Nibwo rero hashatswe ibisubizo bikomeye nkuko tugiye gukomeza kugenda tubireba. Kuva ifusemeje ko yinjiye mu gisagara cya Uvira ku mugaragaro ku igenekerezo rya 10 Kigarama 2025, habaye rero ibijyanye na official statement aho General Bernard Muheshi Vyamungu ndetse ari kumwe n'umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo M23 Lieutenant Colonel
w'ingoma batangaje neza ko bamaze kugera muri aka gace. Bizamungu mu ijambo yavuze yagize ati abasirikare b'abarundi bakiri mu mazu bihishe ndabasaba gusohoka bagasubira mu gihugu cyabo, ntabyo bagomba kuba bikeka, tuzabaha inzira yihuse batahe. Biro byongeye urujijo mu buryo bwinshi. Ese koko aba basirikare Burundi bihishe mu mujyi wa Goma? Ese ubutumwa bwari bugamije gufasha abaturage cyangwa ni message philological warfare? Reka tubirebe turebe n'ivyo bishatse kuvuga. Ibi byose rero bikaba bigize ingaruka zikomeye ku miterere y'ingabo za Kongo n'u Burundi, bikaba byongera ihungabana ku rwego rwa politike ndetse na diplomasi. Nkuko abashakashatsi babigaragaza, hari ibintu bitatu bikomeye bigomba kwitegwa. Icyambere nicyo twabona mu cyiciro cya gisirikare mu bizwi nka strategic risk assessment, uko FARDC n'ingabo z'u Burundi zavuye mu gace ka Uvira mu buryo bwihuse hakurikijwe amakuru yemeza ko bizaro kugira ngo hirindwe ko abasivili bakangirika cyangwa se bagirirwa nabi. Hari ikindi giciro twabibonamo cya regional security vacuum. Ifatwa rya Uvira ryahise rishyira igitutu gikomeye ku gihugu cy'u Burundi gisanzwe gifite imbibi zigera ku birometero 200 gihuriyeho na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero kuri ubu ngubu imipaka ya Kavimvira yamaze gufungwa. Ni mu gihe kandi twabibona mu mboni za future military coordination hashingiwe ku byo minade bijyanye na ministeri y'ingabo yatangaje mu bihe byashize. u Burundi n'u Bubiligi ndetse na Kongo basanzwe bagira na partnership based military support, ariko nta na rimwe byigeze bigaragaza cyangwa se bagaragaze umusaruro muri ibikorwa. Bamazemo imyaka irenga 3 bahanganye n'umutwe wa M23. Nubwo rero nta jambo ryatanzwe ku mugaragaro ngo rijye mu itangazamakuru, amakuru dufite y'ibanga yatanzwe na bamwe mu bari muri iyi nama akaba agaragaza ko inama yari ifite gahunda zisobanutse, harimo triato level evaluation, aho Colonel Manirakiza uyobora ubutasi bwa gisirikare yasobanuye uburyo imirwano iri kwinjira muri Uvira yaranzwe n'ibi bikurikira. Aho yagaragaje ko harimo high mobility units, well coordinated asset waves, precision fire support, physical operations, strength infiltration routes. Nkuko rero yabigaragaje, yavuze ko ibi byose byerekanye ko AFC ifite ubushobozi buhanitse bwo kwinjira mu mujyi kandi ko bitari bikunze kugaragara mu mirwano yo mu misozi. Agaragaza ndetse anavuga ko mu gihe FDN bitaba maso ubuye mu 23 ishobora kwihimura ikagira gatendi ikora, ndetse agaragaza ko nkuko bagiye babikeka ko M23 ikorana n'umutwe wa Redi Tabara bishobora kuza kurangira Redi Tabara isabye ubufashe mu 23 bakayihinzira bagatera u Burundi, bakavuga ko rero batagomba gutuza. Ibiro bikaba zatumye intumwa za FARDC zaturitse Kinshasa zikiragaragara isesengura rishya ryo ku buryo bwa frontline collapsed ku munota wa nyuma kugira ngo hirindwe civilian casualties. Aho rero na delegation ya Babirigi nayo yagaragaje ibigomba kuba ababirigi bari bahari nk'abajyana mu bya gisirikare, bazanye icyitwa Robotics enabling surveillance analysis framework ndetse na autonomous terrain mapping for border security. Nkuko rero bigaragara ibiro ntibyari ibikoresho byo mu ntambara, ahubwo ni framework za tekinike zigamije gutanga ubumenyi ku mikorere ya gisirikare y'ubuyinga bwa none, icyo bise technology shift study ijyanye na robotics and modern warfare. Ikaba rero ari inama yarangiye abasesenguzi bemeza ko hagomba gutangira kwibazwa ndetse no kwiga uburyo ki bashobora gukoresha bijyanye na robotics and autonomous defense system in case of future instability. Mu magambo rero nkuko rero bigaragara ibikomeje kugenda biba byose rero ntabwo bizahita bitangira gukoreshwa. Biravugwa ko rero bagiye kwiga kuri uyu mushinga kugira ngo Burundi na Kongo bashobore gukoresha ikoranabuhanga rigezweho mu gucunga imbibi ndetse no kwirinda ibitero by'ubutasi bishobora kuba byakinjira ku butaka bw'u Burundi. Nkuko rero bigaragara mu gusoza iyi nama, ikintu kimwe cyumvikanye nibijyanye n'amagambo akomeye yavuzwe n'ababirigi. Bagize bati this is not a call for counter offensive but realignment of regional security
preparedness nk'uko rero babigaragaza, bikaba bivuze ko nta gahunda yihutirwa yo gutera FUC yigeze itangazwa, ahubwo harebwa ko igihugu cyabyifatamo mu gihe security dynamics zigeze ku rwego rushya nk'uko rero bigaragara. Amakuru y'iperereza arerekana ko inama y'Ibujumbura yahinduye ibintu bitatu mu buryo bw'isesengura. Uburundi na Kongo bari kongera kureberamo uko bakosora uburyo bwo gucunga imbibi z'igihugu cyabo, ndetse bagategura n'ibitero bishya ku mutwe wa M23 komeje kwigarura ibice bitandukanye. Ibyabereye muri Uvira rero bikaba zarabaye isomo kwikoreshwa rya urban warfare tactics mu duce dufite abaturage benshi. Ikoranabuhanga rya Robotics rikaba rishobora kuzaba ari irishya muri aka karere, kuko rero bwaba ari ubwa mbere muri aka karere hatangiye kugaragara amarobo ku rugamba. Yayo asanzwe abaho, ni mu bishaka tuzabasobanurira uko akora. Nubwo AFC yatangaje ko umutekano wagarutse, ibice byinshi bya Uvira biracyafite icyo gikomeye mu gutanga ubufasha, ndetse bikaba bigaragara ko kuri ubu ihungabana ry'ubukungu ku Burundi ryatangiye kugaragara, kuko hari ibicuruzwa byinshi byavaga Uvira birimo amamesa, inyanya ndetse n'ibindi bitandukanye byajyanwaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ubucuruzi bwamaze guhagarara, bamwe mu babukoraga bararirira mu myotsi. Inama yabereye Bujumbura rero ntikubiyemo ibyemezo bikomeye byo ku rwego rwo gutangira intambara, ahubwo n'ibijyanye na analyse cyangwa se kwanaliza ibyabaye, bakareba ishusho nshya y'umutekano uko ingabo za Kongo n'u Burundi zitegura. Bikaba biteganyijwe ko inama izafata ibyemezo iteganyijwe kuba ku cyumweru ku isaha ya saa 9. Ibiro ni by'ingenzi twabashije kumenya, ariko hagati aho ubwo ibi byabaga Kinshasa bo bamaze kuba batangira kuvuga bati dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Aho rero bateguye urugendo rudasanzwe nyuma y'uko umutwe wa FUC wigambye ku mugaragaro ko wafashe umujyi wa Uvira, umwe rero mu mishyi ikomeye muri Kivu y'Amajyepfo, wafashwe ku igenekerezo rya 10 Kigarama 2025. Ibibazo by'umutekano n'ingaruka zabyo ku miyoborere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bizahise bifata intera, mu gihe abaturage bakomeje guhungira mu bice bitandukanye. Ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo bwatangiye kugaragaza uburyo bushya bwo kuba bakangurira abaturage kwishyira hamwe. Ku mugoroba wo kuwa gatatu, Secret Permanent de l'Union Sacrée de la Nation, ihuriro rya Politique rishyigikiye Perezida Tshisekedi, ryatangaje ko rihamagarira abaturage bo ku isi yose ba Kongo kwitabira mobilisation totali, urugendo rugari rwa Marche Pacifique Nationali ruteganyijwe kuwa gatanu ku igenekerezo rya 19 Kigarama 2025. Iravuga ko rero uru rugendo ruzaba mu duce twose tw'igihugu pour rejeter la agression, défendre la intégration territoire et soutenir la souveraineté nationale. Nk'uko rero babigaragaza, bakagaragaza ko ari byo bigomba gukorwa. Ifatwa rya Uvira ryatanzweho ubusobanuro bunyuranye n'impande zitandukanye. AFC iravuga ko yabohoye uyu mujyi mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bwemeza ko FARDC yakuye ingabo za mu bice ibyari birimo abasivili. Nyamara ku rwego rwa politike mpuzamahanga, kindi gikorwa cyose gifatwa nk'ikigeragezo gikomeye ku butegetsi bwa gisirikare. Abasesenguzi bavuga iki? Uvira yari dernier bastion stratégique muri Kivu y'Amajyepfo. Gutakaza aka gace bikaba byarahise bigaragaza icyo mu mikorere ya FARDC muri urban warfare bishobora kongera umurego muri politike imbere mu gihugu. Hari hashize amezi menshi hari ibiganiro ku mutekano n'ubusugire bw'igihugu. Ni muri urwo rwego rero Union Sacrée de la Nation yahisemo gukoresha ijwi ryayo rya mobilisation citoyenne, nk'uko rero babigaragaza mu itangazo ryabo. Union Sacrée de la Nation yagize iti: le peuple congolais doit se lever d'une seule voix pour dire nani l'agression, nani la balkanisation était oui la défense de la nation, décembre chaque ville et chaque territoire doit faire attendre ces messages. Bikaba rero bavuga ko ibi bigomba kuba bagasenga bakaba bakora ibishoboka byose. Akaba rero ari icyerekezo gishya cyo kumenya ndetse no kugaragaza ibigomba gukorwa, aho rero bagomba gukora uru rugendo bagenda bagaragaza uko ibintu bihagaze. Ibi byose rero bikaba bigaragaza ko Union Sacrée de la Nation ishaka gukoresha politike y'imyiyerekano mu
gushyigikira ubutegetsi no gutanga igisubizo kidashidikanywa mu gukomeza gutanga ibijyanye no kuba bagenda basaba ko ibi byarangira. Nkuko rero bigaragara kuri ubu benshi mu bakurikiranira hafi biri kuba baravuga ko mu gihe niyo Sacré de la Nation yatangaza ibijyanye n'ibikomeje kugenda bivuga ko bagomba kubyamagana, hari ikindi gice cyahisemo ko kigomba kuzajya kivuga amasengesho yo gusengera uburasirazuba bwa Kongo nyuma yo gukora urugendo bakazajya banyura mu kiliziya bakatura igitambo cya misa gisabira bari muri ibi bice by'umwihariko, ndetse bagasabira n'ingabo ziri ku rugamba. Hagati aho ushinzwe ingabo ndetse n'abahoze ku rugerero we yatangije ibikorwa byo kuvura abasirikare bakomerekeye ku rugamba muri ibi bihe ndetse no mu bihe byabanje, kuko rero abona ko harimo icyo gikomeye mu kubitaho. Hagati aho ntabwo urugamba rwarangiye Uvira, kuri ubu ngubu M23 irashinja FRDC gufata ndetse no gukora ibidasanzwe mu bice bitandukanye bya Minembwe. Bigaragara mu itangazo rimaze gusorwa ku rubuga rwa X mu butumwa bwashyizwe hanze kuri uyu munsi kuwa kane ku igenekerezo rya 11 ku isaha ya saa 9:20 bavuze ko abasirikare b'u Burundi bari kuri defensive position mu misozi batangiye ibyo bise Brato attacks byibasiye abaturage b'abanyamurenge mu gace ka Minembwe. AFIS iravuga ko aba basirikare bari gukoresha bombardments bagatera ibijyanye na bagatikora sharing bakoresheje artillery mu midugudu ituwe n'abaturage b'abasivili. Ibikorwa byahitanye abagore n'abana benshi, bikavuga ko izi ari indiscriminate attacks zateje panique n'akavuyo mu baturage ndetse zikakurura humanitarian crisis ikomeje kwiyongera umunsi ku munsi. Abaturage baravuga ko aka gace bavuga ko batigeze banabona ibitero bifite fire power n'ubushishozi nk'ubu. Bakavuga ko rero umubare utaramenyekana w'abasivili bapfuye. Umwe mu bikomeje kugenda bigaragara iperereza rivuga ko hari abaturage bagerageje guhungira mu mashyamba no mu misozi migufi kugira ngo barebe ko bahunga aya masasa ari kuraswa mu buryo bwa long range indirect fire cyase kurasira ku ntera ndende. AFIS irashinja aba basirikare ibijyanye na coordinate attacks targeting to civilians, ibintu rero bavuga ko bihabanye n'amategeko mpuzamakungu agenga indwano. Nkuko rero bakavuga ko rero ibi biri kugenda bagakoresha intwaro ziremereye zikarasa mu baturage. Kugeza ubu nta gisubizo kiri officiel cyase official statement kiraturuka mu nzego z'igisirikare cy'u Burundi cyase za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku birego bikomeye biri kuvugwa. Gusa abasesenguzi baravuga ko ibi ngibi bigomba guhagarara kuko bibanga kandi bikaba bishobora kuzatuma nyuma y'iyi mirwano hari bamwe bashobora kuzisanga mu nkiko. Hagati aho Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba n'intumwa yihariye y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union mu bijyanye n'urubyiruko, amahoro n'umutekano yageze mu ngoro iri ahitwa Kiriri ahari kubera ikiganiro mpuzamakungu ku rubyiruko birebana n'amahoro n'umutekano. Izi ni ceremony zateguwe n'abantu benshi ku rwego rw'igihugu n'umugabane, zinitabirwa n'umunyamabanga wa leta ushinzwe urubyiruko, umuhuza w'abarundi ombudsman hamwe n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu. Hari kandi intumwa zaturutse mu muryango wa Afurika yunze ubumwe n'andi mashyirahamwe nka Sabo Regional Continent ndetse n'itsinda rinini ry'urubyiruko ruhagarariye ibihugu bitandukanye bizo ku mugabane wa Afurika. Uyu munobona nukomeye ukabugamije guteza imbere uruhare rw'urubyiruko mu kubaka amahoro arambye, gushimangira umutekano mu bihugu bigize Afurika, gufatanya mu gushakira ibisubizo ibibazo byugarije urubyiruko, gukangurira ibihugu kongera uruhare mu kubaka inzego zifasha urubyiruko mu rugendo rwo kuyobora no kwihangira imirimo. Perezida Ndayishimiye uzwi nka champion de la jeunesse la paix et sécurité en Afrique akaba rero yatangaje ko ibi bigomba gukorwa kandi bikagira umusaruro bitanga. Nkuko rero yabigaragaje ibiro ni biri kuba mu gihe n'ubundi hari andi makuru akomeye kugenda agaragaza ibiri kugenda biba. Niki abasasanguzi bavuga kwifatwa rya Uvira, bo baravuga ko ari ikibazo gikomeye muri politike ya Kongo. Ntabwo bibeshye kuko kugeza ubu muri politike ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo havutsemo ikibazo gikomeye nyuma y'ifatwa ry'uyu mujyi kuwa gatatu ku igenekerezo rya 10 Kigarama 2025. Inyeshyamba za M23 zinjiye mu gisagara cya Uvira, bikaba rero byarabaye ikibazo gikomeye ndetse biteza ikibazo gikomeye. Uwitwa Juvenal Munobo, umukada w'ihuriro riri ku butegetsi Union Sacré, akaba yarahoze ari umudepite ku rwego rw'igihugu, aremeza uko ibintu bimeze
ubu bigomba gukemurwa binyuze mu biganiro. Kubwe intego ya M23 no gushyira igitutu kuri guverinoma kugira ngo yongere gusubira mu biganiro bizaduha. Arasaba rero ko ibiganiro bizahita byongera gusubukurwa byihuse na AFC ikagira ivyindura ku bibazo by'umutekano. Kuba rero inyeshyamba zarinjiye muri Uvira, ingabo z'igihugu zitiriwe zikaba rero zaragiye zifatwa, izindi zirahunga nk'uko bigaragaza Jean Baptiste Muhindo Kasekwa, umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi akaba n'umwe mu bagize ihuriro Ramuka, arashimangira ko hakenewe ukuri no kubaza abantu inshingano zabo. Kubwe igihe kirageze ngo abayobozi batange ibisobanuro kuri iki kibazo. Aba banyapolitiki baratanga ibitekerezo mu kiganiro kuri gahunda y'ibiganiro hagati y'abanyekongo kuri radio Okapi. Nk'uko rero bigaragara, banywanyi natwe ni nuko dufunze page amakuru akomeye arabana n'umutekano, politiki, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri dukurikiye bwa mbere cyo ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'ibiganiro ndetse n'amakuru tubashyikiriza ngaha. Travista.